Slav Binêrengaf piştî ku duhîj lê komîsyonê ve encamên fermiyên berbijaran hatîne ragihandin, gelek berbijaran ku ji marka zor ya denga înabûn lê neserkeftin çiqû biçine Parlemanê Iraqê bibine endam parleman berku rêja dengê wan zêtirî 17-18 hezar denga bûne ji ber ku vê carî şêwê bazinê cuda bûye pêtivî bû her bazinekê de jinek digel dabît eger xwe dengê wê jî kêmtir bin. Fehmî Selman êk ji wan kandîdê here bi hêzê parêzgeha Duhokê bûye ku ji marka zor ya dengan înaye lê diva helbijartinan da ser nekeftiye. Bizan carî peyama wî çi ye bu xelkê parêzgeha Duhokê ku piştî zêtir ji 18 hezar denga înayn û neşep serkê pişte Parlemanê Iraqê. Kak fehmî te rêjeka zor ya denga înaye xelkî gelek dengê xwe daye te. Bizanîn peyama te destpêkê bo xelkî çi ye ev kesin dengê xwe daye te. زۆر سپاس ez ber her tiştekê dî destê wan dengdar givêşim û çime serê wana rastî ewana şereke mezin kir dilsozên Partî Rêbaza Pîroza Barzanî bûn mitman û barî wan bû min wîsameke medalyeke texmesîngê xwe çi cara jî wefadariya wan û rawestiyana wan gel me de çi car jî bî nakem hemû cî rêz û hurmetê ne her dîsan ez ferd bînim vê helkeftê serkeftina partî ku daymen bû min armanca here serekî wê rengel dîdar û lêdwanê hewa hilbijartina Cenab-ı Hak agehdar bît her dem min gotiye hîç kandîdek bila rolê qaramanê merhemî negerî vê em serkeftineka cemaî bigerîn vê em serkeftina partî bigerîn spas bi Xwedê ser asê Iraqê Kurdistanê partî serkeftineka mezin tomar kir ku şiyay heft kursiyekê dixwaze dayeke ji 25 bikete 32 ez pîrozbahêla wan hemî hevalê derçûyî dikem ve hêvîdarim bişin li hola Perlemanî bergirîkarê mezin û hêz bin ser mafên mêrên distûrî û dîsa şayistên xelkê Herêma Kurdistanê û dîsanê vê diyarî pêşkêşî Cenabê Serok Barzanî dikeyn û rêber û serverê xwe pêşkêşî qiyada partî dikeyn ve ya dil êşanê bû min ew bû ku li hemû parêzgeha xelk şiyan hevalên partî dengderên partî şan kursîkên xwe zêde dikin tenê li parêzgeha Duhokê nebî me sê kursîk dezdan بۆ من ئەvە cihê dilgiraniyê bû û xwezî em şabayîna dîsanê li pastê wê baweriye bûyîn ku me şabayîne vêrê jî me kursîkên xwe her çina me paraz bane ke me zêde jî nekiribane me paraz bane ve bes mixabinî ve encame vê rengî hane pêş. Kak fehmî em ê dibehsivê çendêkên carî egerê kêmkirina kursîkên partî parêzgeha Duhokê çi ne? Carî egerê nederketina te tu bû çi vedigerînî ku her çende te ji marka zor ya denga jî bi dest xwe ve. Helbet wekî Cenab-ı Hak amaca pêkirî weku hêker tu hicmara dengahê sevkey em ê serkeftîn şu an çarkî bes sistemê bijîn an yasa helbijartina ku kursîka çarê de te ku te jinkê ev serkeftiye û dîsa ji her hevalaka me Partiya Pîrozbahîlê dike ya duêş gelek cara pezra min em çiyan serûbertir karê xwe bikeyn weku liqên partî li devera behdîna me baştir rêkxistina dengê xwe kiriba ez bar dikem berbijêrê opozisyonê neşan nehin denga ben û neşan nehin kursîka ben ve renga me piçeke kemtir xemîl vêrê hebît ve an renga weku pêwîst meşûl ser layanî dîne kirbî tendî me hewl day her êk bi xwe şûl kete ve yanî me hewl detin xwe ser bixît an pêşwext biryarê bidetin di hinde kursîkên bûye jî hizra min eger weku partî û rêkxistinên partî û bepirsên me vêrê hemî rengekê giştî pitir hemahengî heba ez hez dikem encam vê rengî nedibûn. Di hilbijartinê borî da partî 10 kursîk hebûn. Carê partî benga em şî bijin duk benga partî dihête ya Nasiyara Seranserî Kurdistanê. Du kursiyê dî ji dezdan ku ev sê kursî ji dest partî çûn parêzgeha Duhokê. Egerê ji dezdana va kursiya çi yanî pêtiviya partî çawa pitir em şî ji berhevî kiriban ku ev kursî ji dest wan neçin. Bel helbet wasa heta çaverê kirin ku ev sistemê û waqî jî wasa bû hemî parêzgeha partî zêde bû çî sistemê niyê helbijartina dabejbûna bazina vê rengenê pitir berjivendiya hêzên mezin e yanî pêdivî bû gorey vê sistemê nî me wekû partî kursîkên xwe her çine be paraz ban çunke li 2004 dîsa partî 8 kursîk hebûn lê 2018 me kirine 10 kursîk li parêzgeha Duhokê hin careke dîbûne ve 8 kursîk parêzgeha Duhokê pêwîst e ew car partî çavpêxişandinekê li parêzgeha Duhokê an bikete astê xizmetguzariyê û xweşkirina jiyara xelkê û kêmkirina rêja bêkariyê û bilind yanî nizmkirina rêja hejariyê parêzgeha Duhokê bi mixabinî ve ûreke hejartirîn parêzgeha li Herêma Kurdistanê ve rêja bêkarî çê da bilind e pêwîst e hêvîdarim hikûmeta Herêma Kurdistanê her çend qeyranê mezin hatine bersîngê û şap sebilîtê de darbaz bît
اف 4 سالت بیت خاصتا اگر امشان گل بغداد تکلیه که سروشتی و آرام پیدا کنه و دهات و هرم کردستان بین هیویدارم حکومت هرم کردستان و پارلمان کردستان یاسا بودجه دا پتر تخصیصات مالی بو پارزگاه دو که دانی و برهنان لویره پیستر بخیته و دلیون کاری پیدا کرد آستی خدمت گذاری باشتر پیدا کرد و او اکشوان کشا بوی حقیقتا یا دو زوری تبا بو کشا ما پتر یادی یا تنظیمی یا سیاسی و حزبی جی او جدی سو مراجعه کلیه تبا حقیقتا کام شول کن و بشینی پتر خدمتا رباز خوب کنه و ازبارم همو حوالاجی و هوجید کاری دال مروت هجانه و انسانت خبات کردن و انسانت وفادارن لدیسا محتاجی پتر هماهنگی سر دویده بیجم مل بهدینا اجماع کم مزن کادرین خودان شیان و دلسوز هر وکی تکرم کری بهدینا پنقا پارتیا گنجینا پارتیا و هر دیمینت او گنجینش بزرامن بلا خلق کیف خانه تا و کراتو سرکفتنا که بر وقت اینا بیتنده کرسی کادا لاز باورم خلق بهدینا هر او خلق یه وفادار بو وی ربازه بو وی پارتی هر مینی جی بزرامن جاری السوشيال ميديا دا گلک گوتن سرنافتا بلاف بوینه کو گلک برپرسین پارتی خنجش پشته و دانایتا گلک کسان خیانت الدکریه جاری اف گوتن تهنا گوتن و دهنا بلاف کرن جلایتا و تهنا گوتن یان جیجلا هنده کسان و اب خود تهنا چه کرن هل به سوشال میدیا میدان کا وکریه و در برینه کا فرمیناکت یا میدیایی از دیساد بیجم تنه پیچ من در برینش هزرامت کته و هر کسی که ناو من اکاونت که یا پیج که تشته کی بلاوه که در بینش هزار من آکتن از دیجم او گنجر ما پته گلک داغبار بون یعنی رنگا ایکش سورپرایز بیت ویجاری انجام ویجاری کو وکو میدانا بیجی هر بجات من خلک که متابعه ایدید کرده و در انجام ویرنگی هاتینه و رد فعلک چه بیت وش قبل گنجا و بلا خاص ما وکید بیجن اصل سر بتر اكيد هم كانديد بارتينا كانديد جناب سروكينا بس هاتينا دشان كرن مثلا بوزونه كي ديار كري الوزونه ديار كري رنگا هندك كسان يدكو نوفيد دورا مثلا بيجينيا بروار يدا بيتون هندك برسن الاستكي دا هبن اكو بيوي سردري ناود بيدا كرن رد فعلك دا گنجا چه بيتا و هگرنا شكر بو خوده از دویجم دنگت باش مینان حوالت مد باش آنها و از بارد کم جه اگر او خلق وی آست مسئولیت رفتار کربا و رنگ انجامت مجی رنگی ندبونه و او گنج رنگ بشکت حق انجی و هندک کساتین بروار یا جمینه که زود داخبار بو مثلا کسانه که طیب آقای جمان که مثلا زور صراحت هاته سرخطه که وکو پیویست شول دور بروار یا نهاته کرن یعنی خل کل یعنی خوزگه هلویز باشتر بو زلالتر با و یعنی او کسین چین مثلا رأی چیکن یعنی آراسته کنه دنگ داره تیده کرن بیارنگه بلان بز هر چکی دی بیجم بری دوز کاندید دوره که بیم کاندید وی ربازه نه کاندید پارتی دموکراتی کردستانی شانازی وی ربازه پیروز کن ربازه کردایتیت کنه و دخوازم شون گنجاج اول رد فعل نبیده و بالعکس پارتا ما سرکردن کامازن دیسا تومار کریه و دیسا اگر هاتو آسی پارزگاه دو که هندک کیماتی هب هات بنا پیش زور طبیعی نتل بجاتنا دایان خو وکی و کرم کریه و شکر به خود مدنگه که باشید اینو اینه و دیسا از دوبارت که ما و از سپاسیاوی همی خلکید که ما و ماوی چود گل ما در آسیا و باری دای ما و وانگه جاج از ایکی که چما سری وان چا و ماشت که ما و بیجم روژه بین پترنو و اكيد ام ده بردوامی سرکاری خو و سرکادره که به حزب ما و سرفرازید بیجم از ایک باری پیکری و روینگ ربازا پیروزا بارزانیم حتی دو ماهیک نفسا خویی ده سوی ربازی بردامین قد سال جنابین امید بارزانی مازن فیر بینه سرکفتنا مورو نبن گوتی کرم کریوش کس ناجی ام به امید نابین سیده فهمی از دماغی گودناتا ور بگیرم جدی وره گلک ما مستای زان کوی روشن بیرا دیسان روزنامه نویسم فیسبوکی نویسی پارتی پتیوی گوهرینا ال پارزگاه دوک یعنی پتیوی گوهرین مازن بهینه کرم جاری گودناتر سر وان داخو یعنی اشون تکستت وان روزنامه وان ور بگیرم البت گوهری سنت جانه فیلسوفه که یونانی دی بیجیت نکه حضرت که دیرل گوهری نگیری تان گوهری نابید هر وقت یوسی سر ریباری پی خود کدت آوا ریباری دا حضرت که جاره کوی دیشیت دوباره پی خود کدت نفس وی آویدا او آوا چوی چو نازوری تبه باید دی گوهری هر بردامید یعنی جان دی بردامید گوهری سنت جانه و بی گوهری پیشکفته نابید
زور سروشتیه نه ایلا حتی انجام بو نمونه دیبیجن ما 11 کرسی 16 بربانه و زور سروشتیه گوریم بیتا کرن ریفورم بیتا کرن اصلاح بیتا کرن اول نسبت ما استراتیجیه دا کردن جنب پارتی دموکراتی کردستان و اکید وقت انجام جی آسی پیدوی نبن ویک دمی رنگ گهرین ضرورکا زیوتر بیده و هر از شم وی بیجم باشه سپاس زور سپاس مامستا فهمی سلمان که یک بربجارین پارتی بول پارێزگاها دوکی بازنیا دوک آمیدیه که ما آماجه پیکری که زیتری 18,000 دنگان لوان بازنیا بدست خواه ایناینه لیبر که جاری شیوه سیستم هل بجارتنان جدایش جاری بود شیوه بازنیا بویه که پیتیوی ده هر بازنیا گیدا جنک هک دنگوی که امتر جیبن بشته پرلمان عراقی بو جاره چوی پارتی 10 کرسی پارلمان پارێزگاها دوکی بدست خاص بون و جاری کرسی جماره کرسیان خو کم کرینه ل پارێزگاها دوکی ل سرانسری عراق جماره کرسیان خو زیده کیه که بینو که 25 کرسی هبون نو که بویا خدانا خو 32 کرسیان بو پارلمان عراق